mobile phone aron ria chauka omek sima chuan a phone omna lam amot na pindan chu apan phei ngala phone atang chuan sima zan in chu boruak ti anuam sia len chwa puya karon som do chia ti in laknawa khosa abialpa keif mohammed chuan aron bia a ma se sima chuan abialpa keif bula chuan an ina tuma an omlo thule kal chwa arem lo thu alo shila ma se keif chuan sima chu som takte a soma wangle na thoka apa ina aron hon le ma a athla le man ain huam thu te a shil nu chuan sima chuan abialpa chu anar theita bik lawa apa ina leng chuak lo tura a shil chu ngai pui mo theilavin abialpa nian chuan an leng chuak don ta ani june ni som patni kumsang ni somni pakhata thil thleng mai kha ani a thil thlen na mun hi Lucknow Uttar Pradesh a thleng ani nge a enge thil thlen dan che chu ni ta le sima hian ni kumsang ni somni kumkhan BSc zirturin admission alo ti fel to a ma se corona shipui lenga wanga zirna inte khar ani hlomta ka wangin college ero an kal theilawa online class ero an nei thina pian pui una mi pa pakhat le meche pakhat nein an chung kwa hi thingtlang mi an ni a apa in private company pakhata na thok ve in an na tho mek na mun laknawa in lo in an khosawe a sima hian apa bul laknawa zirna chhun zamin anu ero an kholama anaute pahni nen an om thung ani thingtlang le khopui nun phung chu in anglo an ti thei hle thina thingtlang mi tina an ti amoi lawa an ngai thomhno in bel thlengin khopui lama chuan an lo zalen hle mai sima pu in atira chuan she thiam lo via ma se hun ti aliam zela ni tina mu fota chu ti dan phunga nga in a she thiam chhowe shet zela an chung ko khosakte apan ve ema wangin sima chuan a tho om tok te zongin na azong pa ve renga apa hlo atang ringot chuan an unaw zirna baka in lo man pek chu a har sadon ti sherengin anga event thei ang chu na tho tur adap thin ni engemaw zat nuwa chuan an omna atanga kilometer nga vel hla nadargan sa sleeper siam na a vanei thlak takin in hlo na tur a hmuta hlo maya sima le apa ramesh kumar po an nom hle mai choti rwal ero chuan apa chuan afano himna angai to in thutluk na dik ani nge ni lauti chu aril ro zona om phone ma se an chung ko khosak an harsat ema wang ero chuan nar theini in anin shibok si lo ti chuan sima chu nadargans sleeper siam na lama chuan ni tin na thok ve tur chuan nakal ta ze a an na thona kyang maya om thingpui dor nei tu pa ke fanen anin melsha chhautan ta a sima po mani chawa an na akal thin alo ni nen azalen na amang thiam lawa an na thokar laka te chuan a thian pa ke fanen chuan anin mutafawa hun akal zela chutianga nitin in mufauta chu an pahni in kara indu tonna lo nei dun chanin thian anga khosadun si kha arukin anin ngai zong chhautan ta ani chutianga sima le ke fati in mufau thin le an khosa zia chu an na tho na hmuna gatekeeper chuan lo mufawin nula kholai mi ve tak ni tura ngai na alo nei hiala tu khat na thok tura akal phei chu gatekeeper chuan mi patme chiat na lamrong kaya lo chhai boin 6 man puya te hiala lo soma ma se sima chu chutiang mi ani tlatlo athosia chuan ati thin rimin anna thona a an ho to pa bula gatekeeper ina alo ti dan song song te chu ashil ta feka chu gatekeeper po chu chumini lala chuan anna atangin an choltir ta nge a sima pa ramesh kumar po in afanu thilton dan ashiatin alung oilo tak zeta afanu po chu anna ban san ngal tura shilin aban tira ama ero chu chutia sima in anna aban sana changa ni engamoza taral nuwa tlere uzorna a athokle a abialpa ke fala chuan a theingil theilo ani beronyang chu anna thona hmuna telen chilin an omdon fo thina an chung te shiat lawa in murofowin alir thei mangin sima na thok khote chu an in thleng chi asilovin athla ho thina hun le ni aliam zela ti boy tu le mit mei ven tur nei da lo chu remchang an hmutam tial tiala sima po in anula thyang hlimna chu ahum zauta bik lawaniang atira abialpa bula ati du ngai mia lo kha ati tatlat mai sima pa hi
Anna tho dan hi zanlam duty ani awangin tlailam dar ruka an ina tangin akal chuak tlang puya atuk zing dar ko vela in a thleng le thina sima ero chhun laman hathok ani awangin apa nakal tur chhuwa ma in a thleng le man tlang pui thin ani nidang ang bokin jun ni som pahni kumsang ni somni pakhat aron in her chhuaka sima po anna atanga ron ho in apa zan duty kal tur nen chuan an in varanda a chuan an in toka apa chuan afano chu zanlama pon chuak lo tur le chataka kongkhar kala choi khama mungal mai turin a cha ani pu in apa thuron chu chataka dong songin khoya ma akal lo tur thu le ina om tla tur thu apa chu silve boka apa chuan annalama aliam san le ta apa akal to nu rei vak lawa sima chuan abial pa phone call adong ve ngala ama chawa a om thu le len chua arem don lo thoina lo chang vata ma se ke fa chuan sima chu mani chawa omani ti asya chian ima wangin anin lampan chuan a motorin a in khalpheita a apa na thok ho ina a thlen le ma a thla thlen le tur thu de shilin som takte ina soma sima po chuan narangai na shilavin atopa topa chuan ke fa chuan sima chu zanbo ruak thim dul dui maya chuan a shwai chuak ta a atuk zing dar ko vela sima pa po anna atanga ron hole in aron thleng vele a in a thlen chuan an in chu tala a lole in kalin a fano chu thil chula kal chuak ni in angai maya acha bispir pai chuan an in chu a hong maya in alu atanga darkar khatvela a fano chu a omna chin zo tumin an phone don thina ma se a phone a in switch off tatlat mai voitam tak ati non po in atlang theilawa apa chu amang ang tak zeta gomti nagar Lucknow police station a kal ngalin thil thlendan zongzong police te ma a chuan ava soita a police lamte po in ma la ngal vatin Sarojini Nagar police station anwa pe pop ngala anni lam chuan mei cheruang pakhat mu ani thu an lo shila chu mei cheruang chu pongso nuwa tha ni nge ya an rin thu Sarojini Nagar police te hian Lucknow police te chu ronsha tirin ruang bula chuan zubur te tui botol te tuino pahni le secret bomb ruak an motel thu an ron shil bok ani an thu don bo zui ngalin police commissioner DK Thakur chuan thu chho asiam ngala DSP Somen Verma le additional DCP CN Sinha tibaka forensic team te po thil thlenna hmuna kalngal torin a shatir boka police team tibaka an fanubo chungchanga thu boi thelu tu Ramesh Kumar te no pa po kalve in thil thlenna hmun an va thlen chuan Ramesh Kumar te chuan an fanu sima alo ni nge ti an shangal thwaya sima phone atanga ron bechin tu keifa chu an rin hel thu anole apa te chuan soilangin police lamten keifa chu zongin an kaungal vata thu zo fiana an neita ani keifa chuan jun ni som pahni kumsang ni somni pakhat khan ama le achanti pahni nen zu an in hawa an roi tongtui chhozel chuan mei che chungchang te an soi chhozela keifa hian achanti laka abial nu nei chu awan pui ve deu te po anyang nangnin in nei lo ka nei bialnu ka neya nangni ai chuan ma chu son tak ka ni ti in achanti chu awan khum vela in oilo chuan zan in a hian ka hmuti rang che o ti in sima chu phone in ava bengal hi alo ni a achanti chu an om na nga ya lo om tura shilin abial nu sima shoi tur chuan akal ngala a hnu rei vak lawa an ron thleng ve maya zurui an lo ni to awangin moilo po an thlovak to lo keifa chuan sima du lo chung chu hnim kara potlutin amot pui luya achanti pahni po chuan lo hmu in sima chu motpui ve mai an tuma ma se keifa chuan alo danga achanti chu dan atum viauna in adang zolo ani ber mai chu vele sima po in an thil ti tum chu hria in thim thama asahim na tur zongin atlan chhe a ma se thui po ala tlan lo tia keifa chanti pahni chuan manin an pong sol ron vele ta ani hetia an pong sol ron no hian sima chu a ngonga re hlum tumin an beya apuma chemteya an vi ba ka a phing an pir thler saka a hnu rei vak lawa sima chu a boral zuita ani ti in ke fa hian sima boral dan chanchin police te ma a chuan puang ta ani he thil swaltin rap thlak tak maya in nam noi te hi man ani vek to a
article zathum pahnih na tlo chanin thuboi rit tak ortir ni in gomti nagar Lucknow jail dalu anita ani